ole thirtu te in zawa in atharin chi bai kan bule thewa cheu hunuam le lim om le thatak mang theu turin du sak na sang ber kan han hlan masale cheu ani e channel subscribe lo ten minan subscribe sak le ram turte like minan pek sak le ram turte kham thirtu te kan han ngen cheu ani e ole tun rum chu request salut nem veriau maya chu wangin kan han ti hlo thing vele don ani ama SAIF Ali Khan Indian actor thleng sang ve zet mai a upat nu thleng po a lem chan lam nuam ti em mai a mel mu nuam tak chan chin toy fel de plugin kan ngai thadon ani hayani hi Bollywood star hani a chetrazet mai ni a ama hi mughal hunlaya lal thla kal zel nawab chung ko thla ani a Pataudi lal fapa ni ti tek po kha ketu ten kan riat karinga kha tuma a kan an soi ani chu SAIF Ali Khan hi aming pum dik tak jok chu Sajid Ali Khan Pataudi ani a SAIF Ali Khan ti a riat lar ani zui ta jok ani kumsang kha ko somsari August ni som paruka New Delhi India apianga ama hi Pataudi Nawab Royal Family lalfa thakal zelani a apa chu Mansur Ali Khan ni in Indian cricket captain Nupui berte jingami ani a Tiger Pataudi ti te po in apa hi an soi thin ani kumsang ni som pakhat khan lungna awangin Delhi a athi ani anu chu Bollywood actress Latrim National Award hial polo dong to Sharmila Tagore ani a tuna Pataudi pa leisa a ani anaw te pani Saba Ali Khan hi fashion designer ani a Soha Ali Khan chu actress ve tho ani bok ani lal chung kwa ani boka an liana an hosa hle maya an thla quality a hian miro puile lar tak tak hlo tling tak tak anom thua mai ani anau pan lai hian lal in apu te hne na hun amang na sa a lal in lian taka a khosa thina ni apa chu cricketer ani a ama SAIF Ali Khan po hian no pan lai atangin cricket le football hi a khel na sa ve hle thina an unaw in palais kota anin fiam ho thin ani zirna lama chuam The Lawrence School Sanawar Simla a zirnabul atana skula aswal re uzek zel ani ome chumi nu a Locker Spark School England a lekha azir le a English strong te azirna sa a Indian Prince ti in an coachin ani England a zirna traber pola soithin Winchester College a English mi hausa tak tak fatenen history le English subject te an zirve a chutiang chuan masele kha athiam lem lo hle maya sualkong azo zeu zewa drama lam thila atelna safu maya apa chuan India akau honga film lama akal tirta ani lemcham alu tran tir hian ache thalo hle maya a film masaber kumsang ka ko som ko pani a parampara achan chu a flop ati theya chumi nu sang ka ko som ko pathuma asik awara po a flop ati theibok ani ma se best dibu award adonga media lam chuan actress lar Sharmila fapa hian talena neilo tepo anti man hial ni te chong kumsang ka ko som ko pali alo ni a ya dilagi film aksei te kazol te nen an chan ho chu a hit ta hle maya alar tranta ani kumsang ka ko som ko pali veka hiam main khiladi tu anari chu a super hit akai hial he film hi te chuan ajay nen kumsang ka ko som ko pakwa a kache dage film an chan po a hit zui hle maya te chuan hemi kumsang ka ko som ko pakwa veka hamsat film po alar hle bok ani kumsang kha zakwa somkwa pali atanga kumsang ni chung hi alar tran chau hun lai ti te po in asoi thayang chu ti chuan kumsang ni pakhat atanga kumsang ni pakwa chung hi chuan atan golden time ani ti te po in soi tai la dikome lemchan lama aton san ber hun lai ati thaya hemi kum hi kumsang ni pakhata American le aksai tenen dil chata hei film an chan chu aron lar hle maya ti chuan kumsang ni pathuma kal hona ho film phei chu hit takani a ti chuan sang ni pali kuma homtum film phei chu national award best actor adon phana ani chumi nuwa chuan film thale munom tak tak parinita te omkara te salam namaste te love askal achan te chu Bollywood luah ne tu Bollywood timoi tu film an tlinglom ani ti chuan kumsang ni som atanga kumsang ni som pasari chung hian a film trend cut a flop vele nual thunga film trend cut chu a produce ve bok ani kumsang ni som pani a cocktail film a chanero chu a hit phian maya ti chuan kumsang ni som pari atanga kumsang ni som ni paruk chung hian OTT lama a che travele viau thung loya Secret Games te Tanja hi te Boot Police te Vikram Veda te
devara te jewel thief te a hit hlom em vek hloma heng ho po hi munom hlom viawani ama chuan ka kheriara voithum katlua ma se ka thole zelani nawap chu atluhlen turani lo atiani kumsang khazakwa somkwa pakhat khan ama aya kumsom pahnia upazok actress latrin amrita singh ne nanin neya anu sarmila chuan ankum in thlau awang hian amrita hi mawatana du vak lo hle maya tichang kumsang ni pali khan anin thena fa pani sarale ibrahim te an nei mana anu le pa te angin lemchan lama ankal ve ani tuna anu puinita bollywood queen kareena kapoor nen hian sangni pariata ta san film seta anin muwa chutatang chuan anin zuya ti chuan kumsang ni som pani khan anin neita ani tun thengala in nein bollywood power couple te anti thin ani fa pani timer le jehangir te an nei bok anu pui pani te nena anin kar chungchang thil hi soife tham om bokani soidon chuan soitur thui viau mai kapa khan athi khan palis min nu chia ma se poisa min nu chia tamlo viawani atiani kumsang ni khan an flat ten khat chu ashala ma se anua aleilet le a anu pui masa amrita ne nan in then khan SAIF ALI KHAN hian a in le lo a bung ruale motor te ape ni inan soya afate sarale ibrahim chu kumriat chung zet mai a mulo bok ani kumsang ni somni pani kham auto driver ne nan in ti boya SAIF hian benga chu alar zui angreng fiau maya video viral motur te po om nge a ama hian secret a he hle maya anu pui kareena kapoor hian a khap thin na in anghei lei theilo ani ome gitar perathiam hle a maton biryani siam athiam hle bok ani ama mi malbi khausak na chut sak danin $1 million za som nga vel zetani a atakai ro chuan heya hian atam fe angti te po hanring taila hadiko me lemchana tangte brand le investment atangte le thil dang atangin sumhi amu a Pataudi Palace le Mumbai an building atangte po in sumlak lu hi anei bok ani ama ba ka hian anupui Kareena Kapoor hausak na po hi asang le angti te po hanring tel ta ila adiko me tichuan kumsang khazakwa somkwa pathum atanga kumsang ni somni paruk chungin film somsari chuanga a inlanta a film larle en lo tak te a omnual ani award rang national award te film fair te IIFA te screen te GCin te star guild te le thil dangdanga loman adong nuala ama hi comedy nia mo villain ania mo romance role atang te im award dong thei ani ngat meya chu apui veriau na ani kumsang ni som khan atlama atholok em awangin India sarkar chuan Padma Shri award ahlana ama SAIF ALI KHAN chuan award thika ngai na lutuk hran lowa ma se Padma Shri kadon khan kanu watrapa chuka award ro pui berani atiani Mumbai Bandra West anchenga inlian tak mai nain library te gym te terrace garden te po an nei hial ani tin anin pui Pataudi Palace hian an hofo boka tin London te Gastat te Switzerland te holiday han man na turin in an nei bok ani kumsang ni somni panga January kham Bandra anina hian rukru aluta SAIF ALI KHAN hi a hliam nual maya dam doina omrenga alar kha chu tuna chuan adam thato ani tichuan kumsang ni somni paruka hian machop nein film pathum buat sei me kan neya heng film pathum te hi a fans ten an ngak hle to ani SAIF ALI KHAN hi atlang wallain kumsang khazakwa somriat pariat khan English mei che pakat ne nanin ngai zonga chumi nuwa Amrita athen nu Kareena ne in ton le ma si khan Rosa Catalona Italian model ne kumsang ni pali atanga sang ni pasari chung khan anin zui bok ani tin hengba ka po hian ngai zong dang nuk po soitur chu a ome ole soidon chu soitur tam tak kha om thei khalai kara khan ti khan kan du to le ri photanga soitur dang ngai nom dang deu chanchin dang deu om tak le hunlo om le tura kan tar lang thale mai don ya clear tu te izawai chunga tharin lom thu kan han soi yani